Barbarić za Vrdoljaka. Čaval pokušava stati tamo čim bliže uz Samira. Pa onda Mandžukić prema Slepički, stativa i gol. Evo gola, Slepička 1:0, 9. minuta, odnosno par sekundi je to bilo u 10. minuti i Miroslav Slepička postiže svoj 4. gol za Dinamo. Eto, ušao je zbog toga što se razbolio Tomislav, odnosno Karlo Primorac, i odmah opravdao svoje uvrštenje u prvih 11. Ovdje je Mandžukić na sebe navukao 2 protivnička igrača i uspio u tom sendviču dobiti ovaj zračni duel i Slepička vrlo elegantno, lijepo, precizno i uz dašak sreće, jer ta lopta se odbila ono granično iza crte, ali ušla je unutra, to je najvažnije i Dinamo vodi 1:0.